Ka Limpung Elekai 19th Inter School Badminton Championship Arja Arpnrio, Balapenyai Daka West Jaintia District Badminton Association, kelas dang haka Henry Trik Jemang Hakyang Nang Ba Indoor Stadium Jowai. Kidon haduk kendai pongut ki kena skul ki bawan iashim bynta na ki katsan dari skul haka lingka district kentup ru ke skul marjan kum na syangpung bat mukaya. Haka sngis dang lapendap lai pupra dali ki jingakun kentup naduk kekerdan under 13, 15, 17 bat 19 jong ki shenrang bat kentai. I kam ga WJDBA ka West Jaintia District Badminton Association da pemani kini ke 19 Inter School Championship kini tok kat kende da pemani na to ni suara bon tadi snam wedi yu la nang mi snam nang bon ki no cinta kamnen snam the one kam wa khat de wa khat ar ka skor yu snam du ku khasan skor ta yul ti ne ni khmat udang dang bon chok skor wo cinta kanang wo yo ku kini ga badminton yok ni po district ni ta niliang ga news na muku gale wayo jingrap ro in ka DSO wadi egi ka poisa wo pemani ko bynta coaching camp ni wadap pemani arbanai dan lor dap kata coaching di yui man interesting ai kena wan yel ek badminton kamtam dap kata coaching sedap chi e ga ni to school bon pup ki kwa yel ek sa now so kemani wadi yo irap no DSO yo ga just visit the district ni the savila igini ka badminton kwa ka pungku po Jaintia Health District ni wedi yo ito badminton to kubi ka game ka wa pau nam ha po ka ri India yang i kamtam chi international league player India bon go lai ta pungku i kena kamtam ni gini grassroots under 13 under 15 ta kanang wa yo i player ku chikmat ni chikmat mo ta bisa